Mbega operasiyo iteye ubwoba, mbega operasiyo iteye ubwoba, mbega operasiyo iteye ubwoba. Ni operasiyo yiswe ngo ni Cikongo operation ikozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa i Marindi, nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bari bamaze kohereza abasirikare benshi cyane bari kuva ahitwa za Kasoki bamanuka mu misozi yegereye ahitwa mu bikuyu bya Nyamurozi, hafi neza mu misozi y'Imwenga, nk'uko amakuru atugeza aka kanya akomeje kugenda bivuga ndetse kandi byemezwa n'abari muri biriya bice. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, rero nguko tugarutse muri studio aka kanya, tariki idasanzwe ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni amakuru atugeza aka kanya kandi yizewe neza 100% yuko ibintu byongeye gukanutse kandi no gukarata, byongeye gukanutse kandi no gukarata. Turaza kubyinjiramo neza ndetse kandi tugaruke mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gutangaza yuko hari abo bafashe bise cyane intasi z'uruhande rw'umutwe wa M23. Ese koko nibyo aba ni intasi z'umutwe wa M23? Byose turaza kubyinjiramo neza, ariko nanone hari ayandi makuru ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi na MDP twirwaneho, bari kuvuga yuko nabo bafashe intasi z'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, uretse izi ntasi ziri kuvugwa bafatiye muri Uvira no mu misozi y'Iminembwe, baravuga yuko bahafatiye bamwe mu basirikare b'umutwe wa M23. Byose turaza kubyinjiramo neza tuzi kumenya ukuri kuri hagati y'ibiri gutangazwa ku ntasi zishobora kuba zafashwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 cyangwa se n'abasirikare bafatiwe Iminembwe, tubihuze n'ibiri kuvugwa n'uruhande rw'umutwe wa M23 nabo yuko bafashe abasirikare mu misozi y'Iminembwe ku rugamba rukomeye rwabereye mu misozi yegereye hariya i Murenge. Turaza kubyinjiramo neza rero kandi tuzamuke mu misozi yegereye ku muhanda RP 1333. Hari abasirikare bagaragaye bava mu misozi yegereye Sanje mu byerekezo bigana ahitwa za Ruvunji no mu bindi bice bitandukanye. Ibi byose biri kugenda bikorwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB. Ni mu gihe kandi benshi muri twebwe twari twiteze yuko urugamba muri ino minsi rwahagarara ndetse kandi rwagenda gakeya, ariko ndabwiza ukuri yuko ahubwo urugamba aribwo rusa naho rugiye gutangira, kuko byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 barakuganiriza bakubwira yuko aribwo bagiye gutangira intambara. Byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, FDNB n'abafatanyabikorwa babo, nabo bati urugamba nibwo rujya rwatangira. Byose turaza kubyinjiramo neza rero tubabwire imisada y'abasirikare ikomeje kuzanwa yerekezwa mu byerekezo bigana mu Mosho, Kamanyola n'ahandi hatandukanye. Si imisada gusa kandi hari n'imirwano ikomeye yabereye i Karihe. Turaza kubabwira agace yabereyemo, karitsiye yitwa mu Muhoro. Ahangaha habereye urugamba rukomeye, ni karitsiye yegereye ku muhanda Route Nationale 3 uva mu byerekezo bya Katana werekeza neza hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Byose turaza kubyinjiramo neza nzi kubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka muri teritwari ya Masisi tubabwire uko situation ihagaze, ikikango n'ikishi ku ruhande rw'umutwe wa M23. Deployment zikomeje kugenda zikorwa mu byerekezo bitandukanye no mu bindi bice bitandukanye. Ese izi deployment kubera iki ziri gukorwa, hagamijwe iki? Icy'ingenzi ni ikihe? Biravuga yuko ubwoba ari bwose ku ruhande rw'agace kitwa Rubaya, biri guterwa nuko ikibuga cy'indege cya Pinga uruhande rw'igisirikare cya FARDC bari kukideployingamo abasirikare benshi cyane ndetse kandi n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu n'imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM21, BM12 n'izindi zitandukanye. Bikavugwa yuko impamvu ibi byose biri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo, ni operasiyo bashaka gukora yo kwataka icyitwa Rubaya baturutse mu misozi yegereye hafi n'ubundi n'umuhanda Petit Burayi no mu byerekezo bya Maremo. Bakaba bagerageza gukuramo M23 ku musozi strategique wa Buhimba uherereye muri Warikare ndetse kandi bakerekeza mu byerekezo bya Karimbe.
Birumvikana yuko bashaka guca hafi neza n'imisozi yegereye za Kishanga, Mweso n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakubite ababaza uruhande rw'umutwe wa M23, ariko nubwo biri gukorwa ku ruhande rw'umutwe wa M23, amakuru ahari ni uko imisozi ya Kinigi, Rushebere, Kashebere n'indi misozi itandukanye nabo bamaze kwishyitsamo abasirikare benshi cyane, bikanavugwa yuko hari agace kabereyemo imirwano turi buze kugarukaho nkaza kubabwira ese imirwano yarangiye ite, byagenze gute. Ni agace kitwa Karambi guhera ku munsi w'ejo kumvikanyemo urusaku rw'imbunda ntoya, bikavuga yuko habayeho gusakirana hagati y'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Turaza kuzamuka mu misozi ya za Rushuru, twikoze Nyamirima, mbabwire uko situasiyo ihagaze. Turagaruka mu misozi yegereye za Ishasha, twikoze mu misozi yegereye ahitwa za Nyakakoma, hafi neza n'imisozi ya Tongo, mbabwire uko situasiyo ihagaze. Situasiyo ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzambanitse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba rukomeje kuba urugamba ndetse kandi ni nako urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Ibya Rushuru byo ndagaruka ku cyitwa FDLR ikomeje kugaba ibitero mu duce navuga yuko duherereyemo uruhande rw'umutwe wa M23. Ibi byose turaza kubyinjiranamo neza, mbabwire uko situasiyo ihagaze. Situasiyo ni hatari sana. Tukiri muri ibi bice bya Rushuru, turagaruka mu byerekezo bitandukanye, mbabwire ko hafi umupaka uhuza igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imisada y'ibikoresho by'imbunda ziremereye ikomeje kugenda yisukanuza cyane. Ibiri guterwa n'uko uruhande rw'igisirikare cya FARDC biri kuvuga yuko bashaka guca mu nzira z'ubusamo, bakaba bafata ikiyaga cya Edouard, bivuga yuko ari ikiyaga kiri strategique cyitegeye Rushuru, Rubero, Masisi n'ahandi hatandukanye, gishobora kuba cyafasha FARDC kuba bakura uruhande rw'umutwe wa M23 mu bice byose baherereyemo. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, turaza kugaruka hagati mu mujyi wa Goma, mbabwire uko situasiyo ihagaze, naho ibintu ntibyoroshye. Aka kanya turi kuvugana mu misozi yegereye ahitwa Rutoke, hari amakuru nkuyeyo y'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 nyuma yo gukekakeka abaturage batuyemo nuko bakomeje gukora imikwabu uko umunsi ugenda uzaza undi. Ese imikwabu yakozwe ite, yakorewe he, kubera iki yakozwe, ni bande bayifatiwemo? Byose turaza kubyinjiramo, mbabwire uko situasiyo ihagaze. Bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi uko bihindura isura niko ishusho yo kwibaza uburyo uru rugamba ruza kurangira cyangwa se igihe ruzarangirira benshi bakomeje kugenda babyibazaho. Twihuse cyane rero, ni operasiyo idasanzwe yakozwe ahitwa mu misozi yegerewe Marindi, uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23. Habayeho gusakiranya ku rwego rudasanzwe, bikavuga yuko ibi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, FDNB ndetse kandi n'abasirikare b'Abanyangora n'abandi batandukanye, nyuma y'uko bari bamaze kumenya yuko mu misozi yegereye Kasoki muri Mwenga uvuye mu byerekezo byegereye hafi y'ibikuyu byitiriwe uwitwa Nyamurozi, abasirikare ba MLDP twirwaneho ndetse kandi na M23 barimo barahamanuka berekeza mu byerekezo bigana hafi na Marindi. Birumvikana yuko ari ku muhanda RP 1343. Ahangaha akaba ari umusozi strategique ushobora kuba watuma M23 ishobora kuba yafata ibice by'ingenzi byegereye ahitwa Karemberembe ndetse no mu byerekezo bya Marindi. Ibi bikavuga yuko igisirikare cya FARDC cyagerageje kugotera uruhande rwa MLDP twirwaneho na M23, hakabaho guhangana gukomeye. Amakuru dufite yizewe neza 100% nuko iyi mirwano yaje kurangira ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bashubijwe inyuma bakegerezwa mu misozi yegera ahitwa mu Buhungu. Aha rero mu Buhungu biravuga yuko ari naho MLDP twirwaneho muri no misozi yegereza Akasoki ariho imaze iminsi ifite abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa MLDP twirwaneho. Amakuru kandi akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya MLDP twirwaneho ndetse kandi na M23
impamvu bakomeje gusakirana n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ino misozi, ni uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bifuza gufungura imihanda yerekeza ahitwa za Karemi n'imihanda ihuza Karemi, Minembwe ndetse Mwenga no mu byerekezo bigana ahitwa za Fizi, by'umwihariko ku mihanda yerekeza hafi ku kiyaga cya Tanganyika. Birumvikana yuko nubwo ari mu ntera ndende bashaka kwerekeza mu byerekezo bigana ahitwa mu Biyera no mu byerekezo by'ahitwa mu Buheke, ariko bikavuga yuko nubwo ibi bice ari ibice birimo amashyamba ndetse kandi biri strategique, bishobora kuzagura uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 baturutse mu misozi y'Imwenga ndetse na Warungu, ukurikije uburyo ki situation ihagaze, kuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 imigambi yabo yose mu byo bari gucura ndetse kandi n'ibyo bari gutekereza biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bari kugerageza gusa naho babiburizamo, nubwo bivuga yuko kandi kubiburizamo nabo biri kubagora cyane, kuko biratangazwa yuko FARDC nayo ubwayo yamaze gukeka yuko hagati mu gisirikare cya FARDC, FDNB n'abandi bafatanyabikorwa babo nabo bashobora kuba bifitemo abagambanyi. Amakuru mamo nuko bivuga yuko hari abasirikare ba FARDC bagera kuri 27 bamaze gutabwa muri yombi kuri uyu munsi, bikavuga yuko impamvu batawe muri yombi nuko baketsweho ibikorwa byo gutanga amakuru ibiri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, ibi bikagaragaza yuko byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bo ubwabo, birumvikana yuko nabo bakomeje kugenda bikekakekana. Ibi bigaragaza yuko n'ubundi ishusho y'urugamba irimo amayeri akomeye cyane ndetse kandi amayeri ashobora gutuma uruhande rumwe ruvuga ruti dushobora kuba twakora igishoboka cyose kugira ngo tuburizemo ibi bikorwa bimwe bishobora kuba byatuma uruhande rwacu rutsindwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aha rero hitwa Karemberembe no misozi yegereye za Nyamurozi biravuga yuko M23 gufungura ino mihanda byabananiye, bikaza kurangira n'ubundi bahungiye mu byerekezo byegereye muri ino bice, bikanavuga yuko kandi byanatumye FARDC izana imisada y'ibikoresho n'abasirikare baturukije mu misozi yegereye za Baraka babamanura mu byerekezo byegereye Karemberembe kugira ngo bajye kugota uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 badakomeza kwerekeza muri biriya bice bitandukanye. Bikavugwa yuko urugamba muri ibi bice rushobora kuba rwakomeretse kandi rwanahinduye isura mu buryo butandukanye nubwo ntekereza cyangwa watekereza, ukurikije uburyo ki situation ihagaze, ibintu aho bikomeje kuba bibi ndetse kandi aho bikomeje no kugenda bihindura isura. Twihuse cyane rero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Media Congonet aravuga ati twamaze gufata bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'umutwe wa M23, bamwe muri bo twabafatiye muri Uvira, hari abo twafatiye Kavimvira, abandi tubafatira mu misozi yegereye za Munanira, abandi tubafatira mu misozi yegereye za Kiriba. Ku ruhande rwacu dukomeje gutangatanga ndetse kandi no gukora igishoboka cyose kugira ngo umwanzi ushaka kutwinjirana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tumufate. Nubwo ibi byose biri kuvugwa, ariko n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, aya makuru bari kuyahakana bavuga yuko muri Uvira nyuma yuko batangaje yuko bavuyemo nta musirikare n'umwe wabo wigeze asigaramo, bakavuga yuko ibingibi FARDC itangaza naho bihuriye n'amakuru mamo y'ibyo bakora cyangwa bategura ku ruhande rwabo. Ngira ngo murabizi yuko hari n'abandi basirikare bagaragajwe na FARDC bavuga yuko bafatiye Minembwe, ariko nanone ku ruhande rwa M23 nayo ikavuga yuko hari abo yafatiye Imurenge. Ibi rero bitanga urujijo, bigaragaza yuko urugamba abatekereza yuko rwahagarara cyangwa rwagabanyuka bigoranye cyane. Twihuse cyane rero n'ubundi misada y'ibikoresho cyazanwa Bukavu n'ahandi hatandukanye, ibi ntabwo nshaka ko tubitindamo, ahubwo
Ni operasiyo ivuga yuko ishobora kuba igiye gukorwa mu bice byegereye mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, kuko biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bazanye intwaro nyinshi. Izi ni intwaro ziri kwerekezwa mu byerekezo biri hafi na Walikale, hafi n'ikibuga cy'indege cya Pinga. Bikavuga yuko ibi bikoresho bije guhangana n'umutwe wa M23 mu byerekezo byegereye imisozi yose itangatanze Walikale, Masisi n'ahandi hatandukanye. Bikavuga yuko ahitwa Karambi habereye n'urugamba rudasanzwe rwasakiranyije uruhande igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC. Imirwano yabereye ahitwa Karambi bikaza no kurangira uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi na M23 hagati ubwabo ntawe ubashije gutsinda ino operasiyo, kuko biravuga yuko FARDC yagerageje kugaba ibitero ikoresheje imbunda nini, ikabona iri kugerageza kurasa mu basivile. Hagati uwari uyoboye urugamba cyangwa se platoon commander agahagarika abasirikare akababwira ati mube muretse gatoya tubanze tugire ibyo dukora cyangwa dutegura, kuko biravuga yuko M23 aho nayo yari yateretse imbunda yari yegereye mu bice byegereye aho abaturage batuye, nk'uko amakuru dukesha abaturage batuye muri bice akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, ibintu ntibyoroshye bikomeje kuba